Amahoro y'Imana kuri bo banatwe muri gahunda zacu zitandukanye z'amakuru ya buri munsi unyuze kuri channel zacu zomba arizo TV show ndetse na Gasabo News 24. Nimba uri mushya hano nagushishikariza gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye mu mbere bagerwaho n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi. Reka dufatane ikiganza ku kindi nkwerekeze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Havugwa inkuru yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo leta y'iki gihugu yahaye igisirikare cyayo aricyo FARDC indege ebyiri nshya mu rwego kongera imbaraga z'igisirikare. Ni mu mpera cy'umweru leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakirije ku mugaragaro igisirikare cyayo FARDC indege ebyiri nshya zifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibikoresho. Mu yandi makuru uwise General KABIDO umuyobozi w'umutwe witwaje intwaro wa FPP-AP akaba ashinzwe gufatanya n'inyeshyamba za M23 yatowe muri yombi hano muri Kongo ibutembo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngayo nguko aya niyo makuru tugiye kwibandaho muri gahunda yacu y'amakuru banatwe guhera kuri uyu munota kugera ku munota wa nyuma dushoje izi nkuru. Njye mugiye kubana muri gahunda y'amakuru nitwa Etienne Besa ngo hayikaze. Reka makuru tuyahere hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru tugeraho aremeza ko mu mpera cy'icyumweru leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyikirije ku mugaragaro igisirikare cyayo FARDC indege ebyiri nshya zizifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibikoresho cyane cyane muri intambara bari kurwanamo n'abarwanyi ba AFC M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'umuhango wabereye mu murwa mukuru Kinshasa uyobowe na Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ingabo ari kumwe n'umugaba mukuru w'Ingabo hamwe n'abasirikare bakuru batandukanye mu iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ndege zahawe amazina y'abasirikare b'intwari bagize uruhare rukomeye mu mateka y'igihugu ari General Mahele Lieko Bokungu na General Mulumba Nyunyi. Ngo gushyira amazina yabo kuri izi ndege n'uburyo bwo kubibuka no kubaha icyubahiro bitewe n'ubwitange bagaragaje mu gihe bari bakiri mu mirimo yabo y'akazi mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi ndege nshya zitezweho gufasha mu kongerera igisirikare ubushobozi bwo kugenda no kugenzura ibice bitandukanye by'igihugu cyane cyane mu bihe bigoye by'intambara no mu gihe cy'umwanzi. Binyuze muri iyi gahunda leta ya Kongo irashaka gushyira imbaraga mu kongera ubushobozi igisirikare cyayo aricyo FARDC mu by'igisirikare no mu mikorere ya buri munsi. Nkuko bitangazwa inzego za leta zishinzwe umutekano, izi ndege zizagira uruhare rukomeye mu gutwara abasirikare mu guhuza ibikorwa hagati y'amazone atandukanye no mu igenzura rya hafi ry'ubutumwa bw'igisirikare ku butaka bunini igihugu gifite. Ibi bikorwa biri mu murongo wa gahunda ndende ya Minisitiri Gekabombo Mwandiamvita uyoboye Minisiteri y'Ingabo hano muri Kongo. Aho mu minsi ishize uyu muyobozi yatangije imishinga minini igamije kongera ingabo ubushobozi. Muri iyi mirimo harimo gusana no kuvugurura ibikorwa remezo by'igisirikare, kongera umushahara w'abasirikare, gusubiza ku murongo ubwato bw'igisirikare gikorera mu mazi ndetse no kubaka ibigo bishya bya gisirikare. Minisitiri Kabombo anagaragaza ubushake bwo guteza imbere imibereho y'imiryango y'abasirikare mu rwego rwo kubaha icyizere no kongera ubushake bwo gukorera igihugu. Ibi byose bigaragaza impinduka leta ya Kongo iri gushyira muri ibi bikorwa mu rwego rwo gushyigikira no kongera ubushobozi igisirikare cyayo cyane muri ibihe ihanganye n'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu. Tuvuye Kinshasa twerekeza ahitwa Ibutembo. General KABIDO wa FPP-AP ushinjwa gukorana na M23 yatawe muri yombi n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Uwise General KABIDO umuyobozi w'umutwe witwaje intwaro witwa FPP-AP akaba ashinjwa gufatanya n'inyeshyamba za M23 uyatawe muri yombi ahangaha Ibutembo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko muhuzabikorwa w'abakorerabushake bashinzwe kurengera igihugu VDP Wazalendo mu majyaruguru yabitangaje, uyu muyobozi w'inyeshyamba yajyanywe i Beni mbere yuko azimurirwa i Kinshasa. Ifatwa ry'ingo ryakiriwe neza n'abaturage benshi muri Kivu y'Amajyaruguru bamufata nk'umuhemu wagambaniye igihugu nk'uko iyi nkuru dukesha mediacongo.net ikomeza ibivuga. Bamwe mu baturage barutsuru babihamya bagira bati kuva intambara y'ubushotoranyi yatangira KABIDO yakekwagaho gukorana n'inyeshyamba za M23 bivuga ko yaba yaraborohereje kugira ngo batere imbere mu bice byinshi nk'ahitwa Bunagana, Irucuro Centre na Kanyabayonga kugira ngo abone amafaranga. Wahoze ari umufasha w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC mu kurwanya M23 uyu nguyu General KABIDO izina nyaryo akaba ari Kasereka Kasiano aherutse gutungura rubanda atangaza ku mugaragaro ko ashyigikiye M23 hari ku itariki ya 7 Werurwe muri uyu mwaka turimo.
mu itangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi we Augustin Darwin. Igisirikare cyahise cyamagana kugira impe ebyiri kwe bishingiye ku nyungu zijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Uko kwisubira bivugwa ko kwateje amacakubiri akomeye muri uyu mutwe we. Abenshi mu banyamuryango ba FPPAP ngo banze iki gikorwa bavuga ko ari kugambanira ubusugire bw'igihugu. Umutwe witwaje intwaro wa FPPAP ukorera mu turere twinshi two muri Kivu y'Amajyaruguru na Ituri, ubu ushinjwa buri gihe icyaha cyo guhohotera abaturage, nyamara ugifatanya na FARDC ibyo byaha ntibyavugwaga. Uyu ni umusozi wacu w'iyi gahunda yacu y'amakuru. Reka ngushime cyane ubana natwe muri gahunda zacu z'amakuru za buri munsi. Amakuru nk'aya nakagarukano kuri AMTV show na Gasabo News 24. Shalom.